126 سال بره سال 1898 22 نیسانی میره کرده پرنس کرده میداد بدرخان روزنامه به ناوی کردستان بلد پشتی و پارلمنت کردستانی اف روش و روزنامه گری کرد بناو کرد و قبول کرد به پارلمنت رو دربست کرد bu bir anne ve roja mühim meyvane me Türk kıymet hen به مدیریت احمد کانی دکتر مجید ساپان جهودری تربیتمه ابو خاجی de üniversite Selahattin'de ciddi akademisyenin ابو خاجی پسپوری medya tariha medya و روزنامه‌گری سردار kaplan zaten الناس dikin avcı kedek pürmezin duvarı روزنامه‌گری dahi و مهری دیکن هینشی که دکین مزن بده و ارتباط آخر دوام و دوام که حتی بکیف آخر ویسا گلدز هم بخوشی اکادمیسیانه که گلک خواتیوی هنه خواتیوی گلک امی به روزنا نه روزنامه وقت درگی وقت جردم به انگلیسی بیشم کووار داری جردم hakem yani hakemliği var yani. Sen devlet gerek lisevi akademik helabını o avcı iro gelmeyi em hevi dikin iro ev programa ve dile web o pişti programcı ve pirsi var bir programı zengin dikin. Sernavi vakfa İsmail Beşikçi Şaha Ahmedi kun iştik bixeratın serseratın serçavatın. بخوایم سردکی ما مستویم خیراتن کرم که سفدخان کرم که ما مستوی سل کرم که شنده ده گرچیه ولی لخاری اول تشنابه کت نبج تشنابه دوباره دویم مخیراتن سرسرا سرچواتن وک ما مستجی گو 126 سالیا دست پیکا روزنامه‌گری کردیه و سال نوتی دا پارلمنتوی کردستان جی اف روزا درکتنا روزنامه وک روزا روزنامه‌گرین کردستان قبول کرد بوی مناسبتی ام جی به میوان خورا ام جوارا پیشکشه کی کرد او بکن سری داد خوازم مجاری مجبر که جهف جدان برزی ام او بکن سری دا از بکرتی قالا روزنامه کردستانی بکن ما مستجی قالا کووارا زاری کرمانجی بکن ما مستوی سرجی د دیالکتا زازاکی دا کووارو روزنامه‌گری کردی وک دیروکچکیه و پیشکشی مبکه سفدخان جیش خو روزنامه‌گره روشا روزنامه‌گری کردیا ایرو و بکرتیج مرا پیشکش بکه از بکرتی هنک تایبتی روزنامه اول درکتیه روزنامه پیشین که بناوی کردستانیه وک همو روزنامه جهانه روزنامه کردستانی جی پشتی واژه یک دوگرو درش
دور درج دقادا چاپمنیه دا کاربویه درکه پیشبری خوندوانا جبو که باشتر مجار بفهم کرن پیوسته ام به گلمپری لسر دیروکا چاپخانه چاپمنی و روزنامه‌گری هنک آگاهی بوره پارو بکن یعنی چوا بو جهان دا چوا هاتوی آسته ام اینکه بکرتی ببیجن مثلا وقت پرسک ام خود پرسن گلو دما کو مقدار مدحت بدرخان دست بوشن روزنامه دکه اتمسفرا ولید و یا جهان چوا بیه لگور روشا کو ام لورد بینن ام دکارن ببیجن که روزنامه کردی به 100 سالان پشت روزنامه جهان درکتی حاله به کردی معرف دکاره ببیجه که درنگ ماینا درکتنا روزنامه کردی گریدای به گلک شرط و مرجان وایه وک پیشکتنا تکنیکی هن ایجادان و هر ایجاد یک جیج هن پیوستیان درد که حاله وک مینا حتی ایجاد نویسه چه نبویا ده روزنامه جی در نکتانا نویس دست بکه دا جبو پیوستیا هف آگاه دار کرنه وک وینه لمصر درته حاله پشته وی کاغذ نبویا دیسا ند بو پشته کاغذ چاپخانه نبویا دیسا جی روزنامه در ند کتن وانا شرط در کتن روزنامه نه روزنامه پیشین جنیز 200 سالان پشت ایجاد چاپخانه ایل آلمانی درد ام زانن که 1609 دا بناوی آویسا ریلیشن زیتون درد که و دیسا لآلمانیا ایل باجار کلنی ده سال 1610 دا بناوی زیتون روزنامه درد که پشت آلمانیا ایل هولاندا جی سال 1619 دا اوار روشا جیهانه لبریتانیا لندن روزنامه پیشین به انگلیزی سال 1622 دا به نام ویکلی نیوز فروم ایتالیا اند جرمنی درکت لفرانسای ده سال 1631 دا روزنامه به نام لا گازته درته که اساس ناونتوی و گازته که ایرو انگلیزی جورنال بله بله و چاقه اف ناو هاتیه پجراندنی امپراتوریا عثمانی و گلک تشتین مدرن لهمبر چاپخانه جی گلک راوستیه نخواستیه چاپخانه بی ده سال 1860 دا آگاه افندی ترجمان احوال درخستیه دبین اف وقت نفرمی یعنی آسفیلا روزنامه اب ترکی یکمه و کردان جالیه جیکرنا زانینی و برهمین وقت روزنامه جوان کمنتوین غیر مسلم که نا قالدکن ارمنین جهونه جوان درنگ ترمایه ده سردما روزنامه کرسانی درد که و شان دست و شان که روزنامه گلک به رومتن حاجی قادر کوی دوی مجاری دا گلک هلبستی و هنه کتبه چه درده و هیا و انکارن بریا روزنامه و رومان یعنی ادبیات و پیش بخینن ام دزانن که حاجی قادر کوی تاثیر کی مزدن لسر مقداد و عبدالرحمن کریه که مقداد دست به وشانه کریه عبدالرحمن بدرخانجی دومان دیه دیگر برهمان دارم دبینن که حاجی قادر کوی ماموسته زاروک مالباتا بدرخانیا چه وک مقداد و عبدالرحمن بدرخان ده هجمار سیم داشت خود بحث آویا دکه روزنامه کردستانی ده هجمار سیم دا بحث دکه دبی سال کی بری دبی ماموسته ما حاجی قادر کوی کوچا داوی کرد و بحثاوی دکه دوردا اتخوازم دو روزبونا جلالت بدرخان بویجی ببیر بینم جلالت بدرخان جی ده هواری دا و مجاره و دکه دبیجه که لسر مموزینا باوی من حاجی قادر کوی چند بیت به دستخط نویسی بو و شو اف جلالت دبی اف مموزینا و نسخه دستخط که آب مجباوی مخواست امین علی بدرخان مقدار راشیان و ویجیش برویا
دست پیکر ایدی بش به بش مموزین تیدا پار وکر yani em ya karım bebejin ligor pivane heroin rojname kurdistan ne vek rojname ki rojane yani pazar roja car gider keve o ve serdemiş o tev sabune mesela em zanen İttihat Terakki Cemiyeti beri binave İttihad Osmani avabiye avakare uy duhab Kürde doktor bune İshak Skuti ve Abdullah Cevdet vana پیشنگی و عالی چاپخانه دا اوه دا عالی کاریا مقدار دکن جبوی که روزنامه چاپ بکه و مگو افدما دیارکری پر درباسه مثلا اون تابلوی داد بینن yani car heye 6 maha careki dert keve mesela abi su seya de sebat da dert keve abi su çara de ilone da dert keve av khasa 6 mehna bert keve nave ev jber çiye jber fişara devleti yani prikul servan zor zakti datine yani mecburdum j Kahire darın Cenev'e darın London'e darın Folkestone'e yani edi dınava eveda dınava agahi anda vek rojnamaya gerok tebin afkirni ev khasa ku fişar seriye zor seriye ku nailin ev bibe kemaniyat karım bibejim ku ev rojname despeka modern buna hem edebiyatı hem zamanı Kürdiye. Bunu zanen zamanı Kürdi beri berhemi edebi bir destan dağıtı nifsandını. Le demek ki ev rojname dert ke ve dest peydi ke 5 be 5 Memuzin Ahmedi Khani vek çap kirini parvedi ke o navvelat belavdı be. Ez daviye da dixwazim bahsa evi bikim. Yani mesela ki ev rojname ev khasa 755 malik teda çaptı be. Dinave da em dibinin mesela hafteye 621 malik kevi nayne çapkiniş belki destxete ya ev avleketi çap ya xrab ya ona nekilne paşe tel İstanbul eşko memozin 20 sal piştevi tel İstanbul'e evdibe. Tişteki balkeş ber ve fişar u zulm u zore hejmari vi tev liberdesi metinene. Yani cara awel Doktor Kemal Fuat demal Almanya'yı xabatel ser destxetek berhemi Kürdi dikir le 26 hejmara rastatiye 1972 da bel Bagdad wana kopi wan ve pertuk çap dike paşır servi Mehmed Emin Boz aslan henek şirove ev kivi ve pertuk le Uppsala çap kir le دوی سردم دا هجمارا 19 جبر و ظلم و زوره نکتیه هنج نکتیه دست دو حبیوی یعنی حفده و حجده دکتر مالمسانش پیدا کر آنی وقت پرتوب چاپ کر ده و 12 جی پروفسور جلیل پیدا کر اوانا جی تفد کتابخانه دا لگرین کرن و بون دیتن لآن 19 مخابن هنا جی ناتیه دیتن حتی سربیان و چکی من باشور خان گول کتابخانه کنگره امریکا هاتیه دیتن پر کیف کرد من میله کیج اوی راشیان مایکل چایترا مگو گلو مرکاوز کاره ببیند بین باوه هیه گو مخابن ولا تونه او نوچکی چوت هاتیه فهم کرنی از داوی داد بیجم مثلا چند جارا ما گو که ev rojname hefteki da jboya hatına navelat qedaxebiye hene kesa bawer nekir hatta de teza xuda demam viya peşkeş kir ku qedaxebiye henek mamostay me bawer nekirin goya dibe devre Osmani devri ki oqa ev bu yani imparatori bu ne devlet ki em bejin netev bu navendi bu ev naha belga kund binin belga qedaxekirna wiya hatına velate mala mamusta malmsa niş avabe ve belge dikteba xoya ser Abdurrahman Bedirxan ku kitap çap kiriye ve dere Rupela 122 da via parve kiriye az
من بکرتی تشتکی وک کرد گو جبر که از مدراتوریا به جوینه بکم از ببرم کرد بری نه از خازم مافی آخافتنی بدم مامسته مهجا مامسته اوی جمره قالا اوی بکه از کرتی اوایجی ببیجم مامسته مال زانینگه ها صلاح الدین بر پرسیار بشر را گاندنه و ها دمک نزیک دا پروفسوریا خویا سر را گاندنه بگره درسا را گاندنه دیده و وی بشه دا یعنی ماستر و دکتورا تزوان پیشکشی بکه 19-20 حب برهمی وی لسر صرف لسر دیروکا چاپمنیا کردی هنه او اجمرا به سورمانجی یعنی گرچه بسورانی باخ اما قاطع فهم بکن او هنگی برم کرمانجی دا بینه نزانم باشه از پروژکسیون بدمه تو ولی جی من باشتر اجبر که او که پروژکسیون دريج دماغ اگر دريج دماغ زي بدماغ دريجه كا از بقرم بكشنا مصنع بله فرمو وايقش تمام جبناك تعاصب بي تمام بله تمام زۆر سپاسان دەکەم بەخێر بێن زۆر سپاسی وەقفەی ئیسماعیل بێشکسی دەکەم ئەوە جارێ دوایە ئەس داوەت دەکەن لە مناسبەتی وا مەزن هەندێک قسە لەسەر ڕاگەیاندنی کوردی بکەم بەخێر بێن سەرسەرێمە سەرچاومە وەک کاک ئەحمەد گوت ئەس محاوەرە دەکەم بە کرمانجی بەس کرمانجی من تێر ناکە سۆرانی و کرمانجی تێکەڵ دەکەم بەڵێ ئەس حەز دەکرد باس لە گۆڤارێ زار کرمانجی بکەم کە مامۆستا حوسێن عوزنی کوریانی دەری کردیە نازانم ئەو لە نەکمە زۆر زۆر بەناوبانگە حوسێن عوزنی کوریانی ئەوە مامۆستایەمەیە ڕۆژنامە نووسە لە ساڵی 1993 لە مەهاباد لە داک بووە 1947 لە بەغدا کۆچی دوایی کردیە مامۆستا حوسێن عوزنی کوریانی یەکەم گۆڤاری لە پارێزگای هەولێر دەرکردیە بە ناوی زار کرمانجی لە ڕاستیدا سەیدتەهانەوەی شێخ عوبەیدوڵڵای ناری لە ساڵی 1923 ئینگلیز ئەو کردنە قایمقامی ڕەواندز ئەو یەک دەکەم ئەوە دکەم ڕەواندز لەو کات چاوابی کردنە قایمقامی ڕەواندز سەیدتەها مرۆڤێکی هەرچەندی بڵێ پێشکەوت و خواز بوو مرۆڤێکی زۆر مەزن بوو قایمقامێکی زۆر عادل بوو زۆر چاک بوو ئەو داوا لە مامۆستا حوسێن عوزنی کوریانی کرد کە بێتەوێ چاپخانەی ئەوە بکە دابمەزرێنێ ئەو یارمەتیویدا ئەویش گۆڤاری زاری کرمانجی دەرکرد لێرە گۆڤارەکە ئێستا محاوەرە دەکەم پێتان پیشان بدەم گۆڤارەکە چاوا بوو گۆڤارەکە لەو شێوەیە ئەوە ژمارە یەکی گۆڤاری زاری کرمانجیە مامۆستا حوسێن عوزنی کوریانی هەر ڕۆژنامە نووس نەبوو ئەو دەیتانی لە شاری سلێمانی گۆڤارەکەی دەربکە چکە لە شاری سلێمانی چاپخانەی لێ بوو بەس لە هەولێر چاپخانە نەبوو گەورەی مامۆستا حوسێن عوزنی کوریانی لەوەیە ئەو بەخۆی ڕەسام بوو ئێستا ئەو ڕسمە ئەوە هەموو مامۆستا حوسێن عوزنی کردیت ئەوە نووسرایە بە ئەوەمە زار کرمانجی ئەوە هەموو کلێشەکە بەدەست کردیتی بەدەست کلێشە لە بۆ چاپخانە گەلە زەحمەتە چاپخانەکەی ویش چاپخانەکی ینی زۆر گەورە نەبوو ئێستا ڕسمێکی چاپخانەی ویشم لە نکەیە پیشانی وەدەم
ئەوە چاپخانەکەیە بەو چاپخانە مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی گۆڤاری دەردەکرد ئەو مێژوو نووس بوو ڕەسام بوو چاپچی بوو شاعیر بوو هەموو شتێک بەخۆی دەکرد هامیلتۆن لە ڕێیەکی دروست کرد ئەندازیارێکی ئینگلیز بوو لە هەولێر لە بۆ ئاجی ئۆمەران ئەو ڕێیە هەتا ئێستاش بە ناوی هامیلتۆنە نزیکەی 100 کیلۆمەترە هامیلتۆن لە کتێبەکە دەنووسی لە ڕەواندز سەید حوسێن عوزنی ئەفەندی دەژیا ئەو سەرنووسەری ڕۆژنامەیەکی لۆکال بوو بە خۆی نووسینەکانی دەنووسی وێنەکانی دەچێشە بە دەستەکانیشی پیتەکانی کۆ دەکردەوە چاپی دەکرد و دەرزی لێدە لە هەموو جیهان نمونەیەکی وهاتنە هەنێ ئەو وەک گۆتنبێرگ هەموو ئیشەکان بەخۆی دەکرد هەتا ئێستا لە مێژوو ڕۆژنامەگەری کوردی کەسێک نەبووە وەک مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی هەموو شتێک بکابەتەنێ ئێستا لە سەردەمی تەکنۆلۆژی ئەوە دەشێ ئەس دکارم ڕۆژنامەک دەربکەم هەموو شتەکە بەخۆ بکەم بەخۆ گوتارەکان بنووسم بەخۆ دیزاین بکەم بەخۆ چاپ بکەم هەموو شتێک بەس بەری نزیکەی 100 ساڵ ئەوە نەبووە بە تایبەتی بە ئامێرێکی وەها گچکە ئەو هەموو ئیشە زۆرە بکەیت بۆیە ئەو مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی ئەگەر لە سلەیمانی ئەو گۆڤارەی دەرکرد بە ئەگەر لە بەغدا دەری کرد بە یان لە دیاربەکر دەری کرد بە ئیشەوی زۆر ئاسانتر دەبوو ئەو دەیکرد دەستکاری وەک ڕۆژنامە نووس گوتارێ خۆ بنووسی و تەواو بەس ئەو وەهای نەکرد هەموو ئیشەکە بەخۆی دەیکرد ئەوجا گەورەی مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی لەوەیە ئەو یەکەم گۆڤاری لە ڕەواندز دەرکرد لە ساڵی 1926 هەتا 1932 24 ژمارەوی دەرکردن 24 ژمارە حەجمێ گۆڤارێ زارکرماجی بەخۆ دەبینن چاپخانەکە گچکە ئەوەندە بوو نیو ئەیفۆر بوو حەجمەکەی گچکە بوو بەس بابەتێ هەر چەندی برەی باشی تێدا بوو ئەو دوای دەرکردنی گۆڤاری زارکرماجی لە هەولێر لە 35 گۆڤاری ڕووناچی دەرکرد دواتر گۆڤاری ڕووناچیش یەکەم گۆڤار بوو لە ناو شاری هەولێر دەربچێت مامۆستا جیوی موکریانی بابی دکتۆر کوردستان موکریانی ئەو دوایی بەردەوام بوو لەسەر هەمان خەباتی مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی ئەویش گۆڤارێکی دەرکرد 187 ژمارەی لێ دەرکرد لە ساڵی 1954 هەتا 1960 یعنی ئەگەر ئەو دوو برایە کاری ڕۆژنامەگەری نەکردبایە لە هەولێر لەوانەیە 30 سال 40 سال لە دوای سلەیمانی دەردەچوو بەڵام ئەوانە بە تایبەتی مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی تانی ئەو بۆشاییە پڕ بکاتەوە ناوەڕۆکی گۆڤاری زارکرمانجی مەمنوع بوو لەسەر سیاسەت باز بکاتن بەس لەسەر تاریخ لەسەر ئەدەب لەسەر دەنگ و باز هەواڵی هەبوو لەسەر هەموو کوردستان زانیاریەکانی وەرەگرت لە جەریدەی ئینگلیزی لە جەریدەی عەرەبی لە جەریدەی فارسی گۆڤارێکی زۆر تێر بوو زۆر چاک بوو هەتا ئێستا ئەگەر هەندێک بابەتێ گۆڤارێ زارکرمانجی وەرگێڕینە سەر ڕێنووسێ کوردی ئێستا کەس نزانی ئەوە بەری 96 ساڵ 97 ساڵ نووسرایە ینی نووسین ئەو لەو کاتە باشە دەبینی پشتی 50 ساڵ پشتی 100 ساڵ دەخینی هەر تامی خۆ لێ وەردەگرێت ئەوە شعرتە دکاری بنووسی پشتی 300 ساڵ بێت وەک ئەوەی ئەحمەدی خانێ وەک مەلای جەزیری وەک فەقێ تەیران بەری چەند ساڵ نووسیە هەتا ئێستاش خوێنەر تامی خۆی هەیە بەس لە بۆ ڕۆژنامە نووس ئەم گوتار دەنووسین گوتاری ڕۆژنامە یعنی عمرێوان زۆر درێژ نییە بەس لەگەرەوەش ئەوەی مامۆستا حوسێن عوزنی نووسیتی عمری گەلک زۆرە یعنی هەتا ئێستا هەنووکەی خۆیان لێ دەست نەدایە وەک گوتم ئەو لەسەر مێژوو لەسەر فەرهەنگ لەسەر پەروەردە سیاسی پرسی نیشتیمانی هەستی نەتەوایەتی زنجیرە گوتاری نووسیە ئەو لەسەر تاریخ زۆری نووسیە
ئێستا دکتۆر کوردستان و کوریانی بەرهەمێوی ئەوە کردیە هەموو بەرهەمەکانەوەی کۆ کردیتەوە شتی زۆر چاجی تێدایە دواتر دەبێژن ئەو مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی یەکەم کوردە تاریخی کوردانی بە زمانی کوردی نووسیا بەری تاریخی کوردی نووسرایە بە زمانی تورکی نووسرایە فارسی نووسرایە عەرەبی نووسرایە ئەو بە زمانی کوردی یەکەم جار نووسی ئەوەی نووسیا زۆر بابەتی تێدا بابەت هەبوو لە گۆڤاری زاری کرمانزی جاری یەکەم بوو ئەو کتێبەکی نووسی لەسەر ڕسم گرتن لەسەر کامیڕاج ینی تەچاوە دکاری ڕسم بگری بە خۆت ڕسمەکان فلیمەکان لە مارێ بشەوێەوە ئەوەی زۆر گرنگە بەری 95 ساڵە بۆ کورد یەکەم کتێبێک کوردیە کە لەسەر ئەوە نووسیتێ ئەو بابەتەکی دیشی زۆر بابەتێکی دی نازانم فابلس چیرۆکەکە گیاندار قارەمانەوێ چیرۆکینە فابل ینی فابل ئەوز بە ڕووسی دەبێژم باس نییە بەڕووسی دەبێژن ژانرێکی زۆر مهمی ئەدەبیە جاری یەکەم دیسە لە تاریخی ئەوەی کوردی جاری یەکەم مامۆستا حوسێن عوزنی نووسیتی لەسەر ئەوەی ئەوە لەوانەیە ئەوە خوێند بێ ئەو ئەسلەکەی فەڕەنسیە فابلس ژانرێکی زۆر کۆنە لە سەردەمی یۆنانەکانەوە هەیە بەس ئەوروپی بە تایبەتی فەڕەنسی و رووسی ئەوانە ئیشیان زۆر لەسەر کردیا ئەو بەخۆی شعرەکانی دەنووسی جگەلەوەی هەندێکی تەرجمە دەکرد بەخۆشی شعرەکانی دەنووسی ئەو لە ناو گۆڤاری زاری کرمانجی هەر بە سۆرانی نەیدەنووسی ئەو لەسەر گوتاری لە بۆ چووە بە کرمانجیە بە کرمانجیش لە بۆیان نووسە ئەوە هەندێک ڕسمی مامۆستا حوسێن عوزنی موکریانی ئەوە هەوە کە کەسێکی زۆر سادەش بووە عالمەکی زۆر مەزن کەسێکی زۆر سادە بووە کەسێکی زۆر گەورە بووە ئەو کتێبەی هامیلتۆنە کتێبەکە بە ئینگلیزی 3000 چاپکرا 1938 1940 هەندێک لەگە 59 ئەوەی ویە لە 6 جێ باز لە بیرەوەری خۆ دەکە لە ساری 25 و 26 لە هەولێر ئەو جادەی دروست کردیا باس لە مامۆستا حوسێن عوزنی دەکاتن زۆر جوانیش باسی لێ دەکات زۆر جوان مامۆستا حوسێن عوزنی بە مانای کەلیمە ڕۆژنامەی ڕۆژنامە نووسەکی زۆر گەورە بووە هەروەها جاری یەکەم باس لە عایشە تەیموری دەکات نازانوە ناز دەکەن یان عایلە تەیموری عائلەکی کوردن زوودا چوونەتە میسر لە میسر بوونە ینی لەگەر مەلیک و ئەوانە زۆر دۆستێوان دۆست بوونە عایشە تەیموری لە گۆڤاری زاری کرمانجی باز دەکاتن عایشە تەیموری شعری مۆدێرنی عەرەبی عایشە تەیموری ئەوەی کردیا عایشە تەیموری عەرەبی نووسیا ئەو شعری بە عەرەبی دەنووسی بە تورکی دەنووسی بە فارسی دەنووسی ئەو لە 1902 مردیە لە ساڵی 1902 مردیە بەس لە 1927 لە گۆڤاری ئەلهیلال گۆڤارێکی زۆر مەزنی میسر بووە 8 لاپەڕە لەسەر عایشەی تەیموری نووسینە 8 لاپەڕە زۆر گرنگە گۆڤارێک لە ڕەواندز دەردەچی ڕەواندز شارێکی زۆر گچکە بوو باس لە ژنێک دەکا بەس لە بەرەوەی کووردا ئەوجە دواتر دەبێژن عایشە نیوەی تورک بووە و نیوەی کورد بووە مێرێوی ئەوە بووە لەسەر کەسێکی تورک بووە بەس عایلەی تەیموری کوردن بەس لە بەرەوەی کورد بووە ئەو لە گۆڤاری زاری کرمانجی ینی گۆڤاری زاری کرمانجی گۆڤارێکی لۆکالی گچکە نەبووە گۆڤارێکی مەزن بووە و ینی لەسەر هەموو ئەو شتانەی لە هەر جەیەک کەسێک باسی کوردی کردایە لەسەری دەنووسێ
ئەو گۆوارەی بینیە مامۆستا حوسێن عوزنی ئەو گۆوارەی بینیە لە ساڵی 27 لە ساڵی 29 ئەویش لەسەری نووسیا. ئەوە ڕسمەکی منە ئەوە ئەزم لە چاپخانەی کوردستان لە چاپخانەی مامۆستاجی و برای حوسێن عوزنی ئەز وەک عمرێ من 16 ساڵ بوو لەوێ کار دەکرد ئەوە ڕسمی مامۆستا حوسێن عوزنی مکوریانیە. ئەگە ئەس لە چاپخانەی کوردستان کارم نەکردبایە لەوانەیە ئێستا ئەز لە خزمەتوە نەدەبووم بەنداوە نەدەم ئەوە گۆڤاری هەتاوەش مامۆستا حوسێن عوزنی مکوریانی. گۆڤاری لایەنەکی دی خۆی دەبایە هەر مانگە ژمارەك دەربچی بەڵام گۆڤاری زارکرمانجی نەیتانیە وەک هەموو گۆڤارەکانی کوردی وعد دەدەن ئەم هەفتەیە جارێک دەربکەین مانگێ جارێک دەربکەین ئەوە نەیانتانی ئەوە بکەن زۆربەی جاریش دەبێ ئەمە احترام بەوە بکەین نەعیبێ ڕۆژنامە نووسەکانە. ڕۆژنامەی کوردستان بە 5 ساڵ 31 ژمارەی لێ دەرچووە ئەوەی هەتا ئێستا زانرایە خەتای وان نییە خەتای زروفی سیاسی ئەو وەختەیە کە وەها ئەوە بووە. هەروە باسی لە کەسەکی دی کردێ محەممەد عەبدولکەریم ڕیفی قایدەکی گەورەی مەغریبی بووە یعنی لەبەر چ ئەو باسی لە ئەوەی کرێت چکە ئەوە سەرکردەکی مەغریبی بووە ویستیتی خۆی ئازاد بکە ئەعلانی دەوڵەتی خۆی کردیا لە مەغریب میلەتێکی گچکە هەنە مەزایقییان پێ درێژن لە ناوان ئەلا دوای فەڕەنسا و ئیسپانیەکان گرتیتیان ئیدی باس لەوە دەکە ینی خەبات بکەن بزانە خەڵک قاید دەگیرێ بەس خەڵک بەڕوایان پێ ناکە کە قایدێوان گیرایە. لایەنێکی دیکەی زۆر گرنگی گۆڤاری زارکرمانجی لایەنی ئەخلاقیە لایەنی ئەخلاقیە یعنی ئێستا گۆڤار و ڕۆژنامەیە سەردەم سۆشیال میدیا لایەنی ئەخلاقی زۆر پەیڕەو ناکەن یەکدری بریندار دەکەن هێرش دەکەنە سەر یەکتری ئەوەی زۆر ناشیرنە خەڵک بریندار دەبێت دەترسێ کە دەخینتەوە درۆ بڵاو دەکەنەوە بەس لەو وەختی سەردەمی زارکرمانجی هەموو گۆڤار و ڕۆژنامەیە ئەو وەختی زۆر جوان بوو ناوەڕۆکیان زۆر جوان بوو لە بۆ نمونە چینە 2 مانگ گۆڤاری زارکرمانجی تاخیر بۆ لە دەرچوون لەبەرەوەی ڕەواندز نزیکەی 100 کیلۆمەتر لە هەولێر دوورە هەولێریش خۆ کارگەی کاغز و شتی پێویستی چاپی تێدا نەبوو دەبایە لە بەغدا بێ یان لە مووسڵ بێ کاغز چووە کاغزی نەمایە مامۆستا حوسێن عوزنی مکوریانی کاغزی لە بەغدا لە بۆ چووە چوویتە کەرکووک لە کەرکووک 2 مانگ لای کەسێک مایە لە جیاتی ئەوەی مامۆستا حوسێن عوزنی مکوریانی تووڕەبی و بێژی ئەو کەسە خائینە و کورد خۆش ناوێ مەدعی دەکاتن زۆر بە جوانیش مەزە ئەو دەبێژی دەڵێ هیوامان هەیە کە 2 مانگ سەبەبێ تاخیربوونی گۆڤارێ خۆ دبێژی هیوامان هەیە کە خوێندەوارانی زارکرمانجی خۆسەویستەکانمان حەدر قبول بکەن کە ئەمە بۆیە وڵا 3 مانگ گۆڤاری زارکرمانجی لە نەشرکردن پاش کەوتوو بێ قاقەز بوو لە پاش هەوڵ و تەقەڵایەکی زۆر قاقەزمان بۆ گەیشتە کەرکووک لە کەرکووکیش نزیک 2 مانگان لە خزمەت زاتێکی میلەتپەروەر قاقەزەکەمان وەک درەنگ خرا لە زاتێکی میلەتپەروەر ئەگە ئێستا دەبێژن خائین خۆفرۆش بەس هەنجی زۆر جوان بۆ ئەو بابەتانە کە بەو جۆرە دەنووسێت زۆر جوانە دوای نەخشە سازی گۆڤاری زارکرمانجی زۆر جوان کرایە خۆی عالم دەبێژن چاپ هونەری چاپ نییە بێژی هونەری چاپ هونەر کۆمەڵک هونەرە سوکاس بەخۆی لە چاپخانە کار کردێت دەزانم دەبێ ئەوەلی پیتەکان خڕکەوە بابژم دەنووسی ئامە دەبێ ئم د ئەوانە هەموو هەر یەک خانەکەیوان هەیە دەبێ پیتەکان کۆکەوە نووسینەکە دەنووسی دوای لە ناو قالبەچی دادەنەی دوای دەخێ ناو ئامێرەکەی چاپ لە ئامێرەکەی چاپ ئەوجا چاپ دەکەیت دوای دەبی کاغزەکان لە تەنیژێک دانەی دەرزی لێدەی دوای ببڕی کە تیرەی لێدەی جوانیکەی ئەو ئیشانە مامۆستا حوسێن عوزنی هەموو بەخۆی دەیکرد هەر بۆیش هامیلتۆن ئەوەندە مەدعی دەکرد
کە لەو شوێنە دوورە ئەوە بێ مامۆستا حوسێن عوزنی مکوریان بە سوتفە ڕەواندزی هەڵ نەبژاردی ڕەواندز ئەوەی پایتەختی میرانی سۆران بووە زیاد لە 300 سال پایتەختی میرانی سۆران بوو میری گەورە نازانم زانیاری سەوە هەیە میرانی سۆران سەردەمێ میر بەدرخانی بوو 1939 سڵتان داوەتی کرد و ئیدی لە ڕێ بەداخەوە شەهیدیان کرد ئەو کە تۆ گۆوارێک دەرەکەی خزمەتە میلەتی خۆ دکەی زانیاری باش پێشکەش دەکەی دەبینی ئەو کەسانە نامرن هەر زندینە لە زەینێ کوردی شەکیلیشێ ئاخیر ئەوە ئەس دەبێژم لە نکمە دەبێژن ڕاگەیاندن زمانێک کوردی وێران کرد بەس لە ڕاستیدا ڕاگەیاندن زمانێک کوردی دروست کرد زمانێک کوردی ڕاگەیاندن زمانێک کوردی دروست کرد کە بەری وەک مامۆستاش ئاماژەی پێدا زمانێک کوردی بەس لە بۆ شعر لە بۆ قسەکردن بوو لە بۆ نووسین نەبوو بەس کە یەکەم ڕۆژنامەیە کوردی کوردستان دەرچوو خۆی سەلمێنراشە کە 22 نییە 21 ئێستا ئاشکرا بووە کە 21 دەرچووە ئیدی پشتی هەنجی زمانێک کوردی لە بۆ نووسین لە بۆ گۆرانی و لە بۆ نووسینی دیش نەک لە بۆ شعر بەکاردێتن ئەوانەی زمانی کوردیان دەوڵەمەند کردی و جوان کردی هەموو ئەو ڕۆژنامە نووسانەنە کە لە ئامەد لە ئیستانبول لە دەرێ بنەماڵی بەدرخانیەکان لە سەردەمی کۆماری مەهاباد سەردەمی شێخ محمود ئەوانە زمانی کوردیان جوان کرد پوخت کرد ئەگە ئەوان نەبانە ئەگە ئەمە ڕۆژنامە گۆوارێمە نەبانە بە کوردی چکە کتێب کەم چاپ دەبوو بەس ڕۆژنامە گۆوار زۆر چاپ دەبوو زمانێمە وەک ئێستا نەبوو ئەس زیاتر سەرەوە نایەشینم زۆر سپاسان دەکەم زارێکی دیش بەخێر بن ماڵاوا ئەم سپاسیاوە دکەن بڕاستی مامۆستا تەبوو کە من حەقی لێکردمە گۆ حەولا کورمانجی پڕخۆش ئەم تێگەیشتن یعنی زۆر زەحمەتیە سەردەما 1926 وسا خۆشانی زمان کە یعنی بفکرن حرف بە حرف لەسەر ئەوێ بجیدکی ji bo ku rojname derxi yani her bi her tipa datînî kelimekî mesela tu Ehmed dinivîsînî ayê cuda hayê cuda tev yek bi yek bicîdikî pir zehmet zor zehmetê kêşaye mamoste wer xweş anî ber çavê me dî ku bi rastî serdema wan çiqas zehmet bîye an emrû dinê ser kompîterê di nava saetkî de gotarkî گەورە چێ دکن لێ ئەو دەم حرف بە حرف ji ber ku cî dike û saz dike pir zehmet bûye bi rastî yanî peywendiyê wî û ew ê pir xweşanî ziman mesela ku îngilîza bi şert jê re ew danîne gotine gere tu siyasî nenûsî tenê çi binivîsînî tê nûçeya binivîsînî tê tarîxê binivîsînî tê yani edebiyatê vekîdinê qedexeye yani dîsa di wê serdemê de kesekî ku di 1925 heta salkî di salan wê me Hamilton mesela behsa wî dike divê ev însan awqa însankî jêhatiye hemû tiştê xwe ew dike yani mesela xêzkirina wî bigire heta wêneyê resmî wî her tiştî ew bi xwe çê dike nexşeyê her tişt ew çê dike pesnê wî dide ê bi rastî jî ew kesekî wisa şarezeye ku hem her tiştê xwe jî çê dike hem jî gelek bi exlaqe mînaka kaxiz dereng dikeve çend me ewa wî derengî dikeve dibe Kurtperwerekî ew min mala wî ma xwasme yanî nabêje ku nehexîn mikir ew kir dibe kurtperwerekî mala wî ma ewa min rojnama min derneket yanî mebesta min bi rastî mamoste te gelek xweş mala tava be em spasdarê te ne eger regan pê bide yek deqîqa kerem ke لەسەر ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە یەک ئەوەی لە هیلال چاپ بووە ئەس بەخۆ چوویمە میسەر چوویمە قاهرە چوویمە هیلال بە ژمارەی دوی لەسەر نووسرا کوردستان ئەس ئەوەل باوەڕ نەدەکرد چاپخانەیە کوردستان هەبێ
بس دوایەکە فعلەن هەیە ئەوە مەطبعەت کوردستان دوو کەسێک کورد بوونە لە 1892 لە قاهرە چاپیان کردیان ئەوە مەطبعەی کوردستان لێکۆڵینەکەیە لە ساوەی بە زمانی عەرەبی هەر ئەوەندە گوتمەوە بێژم سپاسدانەکەم ماڵەوە بابە ئەم سپاس دکن ناژی ما gelek diyalekte Kurdî hani hûn zanin li kêleka Soranî lazim e em bi zaravayê zazakî jî hinek agahiya bidin kerem ke mamoste ez dixwazim bi Kurtî bibêjim em heval dersê hevdûne ez wek di pola wî de bû mêvan serdemkî Veysel Yıldızhan doktora xwe li ber tezê na tezê dinivîsîne teza doktorayê de beşa ziman û çanda Kurdî a zanîngeha Dicleyê ye û heman demê de jî mamoste ye ew ê jî li ser kovarên ewa yani dîroka kovargerî û rojnamegeriya beşa zazakî ji me re pêşkêş bike keremkî Serçama bixêratin niha ez ewlê bêjim ez ê bi zazakî biaxivim lê hûn dikarin pirsên xwe bi kurmancî bêjin em bi kurmancî yan jî ciyên ku hûn we fehm nekir dikarin ji min re bipirsin şima xêra me nika tabî mabenê lehçeyanê Kurdî de yew kronolojî est û çihayf ki zazakî no kronolojî de çiyok nika destê ma de est û nuştekî destê ma de est û tewr herey zazakî nûsiyayo sebey rojname û kovarê ma jî goreyê Soranî û kurmancî tay herey mende yani belkî ma şenê vajeke nuştuşê zazakî ya jî nûsiyayişê zazakî emreyê pancas yani maniya modernê de tabii ez qas kirim pancas sarıyor yani la no nino amana ke ne pancas saran de tabani ameo kerdi zavçı ameo kerdiş goreye şart û mercan rewşa xirab reynaji xebate weşî baş ameo kerdiş mamoste çiyeko weşva yani mavaji ragandın yani no çapemeni mavaji zarar ne da Kurdî bilakis zaf faydayı cibi çünkü yev zıvanı müşterek vraşt insani maybenin nüşto wendoğ idi yev pırd vraşt noji seba zıvanı baş bi maybeni senekas lehçe yesti her lehçe dici şive yesti be ne nüştişi şiveyi nezdi yev binan bi belki kısayı kerdişti ne bu bile şiveyi edi yevbinan fahm kene yani yev çevrilege ju dersimiş edi nüşteyan yevbinan ra fahm keno no çiyo başo ez zeden nezim jibovi usa çidik ama usta dengemi hoşti normal baş yani baş dengemi hoşti tabi مجی خوامده کردی ماموستا احمد خورا روزنامه کردستان را باز کرد مجی وجاره دست بکرد بیاس خود روزنامه کردستانی از کناتای جرا باز بکری 1998 22 نیسان ده قاهره ده دست بوشانی خو کرد روزنامه کردستانی سبه همه کردان روزنامه یونو و نو روزنامه وقتکو خراب ده مواجه وقتکو اوتوریتر و وقت پین عثمانیان ده و جیا و سر و تعدابی تا نو ماموستا مجنا وقت قدخه بی یعنی نه واشتینه که روزنامه بیرو بکو ولات ولا ببو و چیه که عجیب او روزنامه قدخهی ور زورداری ور دنیا دی گیرا و نو گیرایشه سی کارتیش روزنامه‌ی dünyada çi rahmet yani tohum rozname Kurdi rahmet mavacı Kahire'de ve şaniyad ma işte şi London u bajarani binani Avrupa Cenevre filan Kurdan ucara asli xoda diçi Musay yev merdem bizvani xoşenu rozname vejo dinci dünyada kotib bu abi bu şenu be yev matbaayı برسو کردانی بینان ما مثلا ده تابی که بدرخانیان
hizmet pil kerdo inan dest bi nêkarî kerdo û inan na baveri da yaşarî xo ekma berê lez berê yani rewşa Tirkiye ser sekî yeno zanayîş 1906 de Tirkiye diye ihtilalek Braziya eyra ver destpêkê Cumhuriyetê ra heta 1906 yew tade girdi Kurdî serobî yani neke tenya Kurdî sero ziwaneke Tirkiye'de amên qisey kerdiş pêro binê Tirkî de waş teneke bivilêşne û vînî bi şêro yani tabii kes ziwanê xwe ra fek vera nêda nê waş ziwanê xwe fek vera do ziwanê xwe ra fek vera do pê goş kiro ihtilalek ra dima Tirkiye diye rewşa sistema vajiyan jî yew rewşa weş goreyê verî yew rewşa hîna honik mavajî belkî Braziya o vaxt ma hêdî rojnameyanê Kurdî sînoranê Tirkiye miyan divînenê na mesela de seba zazakî û kurmancî yew çî vajiyan yani yew qedero senî vajî hemrah yani piya vejayî rojnameya yewin ki Tirkiye'de vejaya ma vajê zazakî û kurmancî piya roja neve seke ejivano yani şima goş yani engemi yani şima mavajî roja neve namêcî zazakîyo û tede Tirkî kurmancî û zazakî metniyestê 1906 de weşaniyayo eyra dima heta heştay 1908 Tirkiye'de rewş başa nezdî 20 sar Kurdî hem hete legal û illegal xêrî xebatê eyestê û rojname û kovarê zafane ne rojan de sey verfekê partiyan û gruban amê û xebet nayîş mavajê kovara yewina zazakî gorê me kovara yewina zazakî tîrêja bi xebatkaranê asxo de dedeqao dest bi weşanî kerd kovara tîrêj di kurmancî û zazakî piya weşaniyayîne kovara tîrêj wayîrê ji Enver Yüzen û müdûr mesuldar zî Ahmet Bozgil bî tede xeyli nuşteyê kurmancî û zazakî bejiyay hatta sekimiva gorê me kovara gewina zazakî tîrêja çira çünkü humaranê tîrêjî de gorê rîperan merdim bewno zazakî û kurmancî sey yewînanê yani tîrêj çend kovara kurmancî ba hend jî kovara zazakiya sebeyê miva kovara yewin tîrêja çar humarî vejiyay û na vî sera ki mavajê seba Kurdan tay bir wextê nefes girewtişî bi ihtilalê heştayê reyna bi kardî biriya yew cuntaya çî ame Tirkiye'de Braziya û zafê roşnvîrê Kurdan ya kewtî destê devletê işte kewtî xebisxaneyan zindanan yan jî vejayê teber êkî vejayê teber heta cayê xwe raşke reyna dest bi xebatan kerdî seba zazakî kovara bîne vateya vate aslî xwe de neve me baskê înan ra êkî welatê xwe ra mecbûr mendî vejê û şêrê muhacir be yani welatanê Awropa şêrê Awropa bi destê înan kovara vateyê vejê kovara vateyê 1997 de Stockholm de dest bi weşanê xwe kerd ez xwe de pê xwe de yew gruba esta gruba xebatiya vateyê gruba xebatiya vateyê jî 1996 de Stockholm de kombî û seba averberdiş û standartize kerdişê zazakî waş dike êdî na mesela sero bi xebetiyê û na mesela averberê na mesela de kemasiyê ki seba nuştiş û wendişê ziwanî estê nînan hel bikerê û maybenê şîweyanê zazakî de kirmanckî kirkî dimilkî mavajê yew standart ronê ki êdî her kes yew bînan fehm bikero hem jî yew standart wina ronişo ki lehçeyê bînî jî zazakî rahet fehm bikerê bi nê amacan kombî bî înan kombiyayşê xwe dîn de qerar da yew kovar mavejê û dest pê ker 1906
نوايو حوت حتى نكا حوتي نو هماري كوفارا واتي وجاي اروج حتى اورو يعني فيستو حوت سريو اسخود ببريوديك نا كوفارا امي وشانايش نو سبا çapameniya Kurdi çiyeko mühim o çünkü zaftay kovari handisari dergi u handi humara zede weşanı xo devamna zaf kovari yew de humaran vejeni dima vini beni la sabak page diye gruba esta u motivasyonu xo şarı xora gena u hetkari şarı xora gena hatta Euro 27 seriyoke weşanyana تدايا كوفارا واتي ده از بكلمي واجي در حق زواني ده هرچي استو يعني هم ادبيات مودرن ادبيات كلاسيك متن ديني متن فولكلوريكي زواني سرو متني و جيرايشي بيرو كوفار ده خوري جاويناني و هما شيواني زازاكي ده متني است يعني يو چولگج بفكر خو متن رشانو و بینجی درسیمج به فکر خو متن شاون و وشاننو همارا یونده همارا پنجاسنده ایسان اسبار یو در حق پنجاس هماران ورینان واتی نشته به وجود یو ifade است از وازن بوانی به خبات استانداردیزه کردیش کرمانشکی کوارا واتی خلق نایش و آور بردیش کرمانشکی نشتکی ده یو جای خویو زاف تایبت استو اجی بنا فکریانو دما هزارو پاردون دسیو 10,000 یوندسی ده 10,000 دسویوی دی yani کوارا شوچلا دست به وشان خو کرد کوارا شوچلا از خود بنگه واته سر و آوان بی çünkü واته و standartizasyon vrasht bi edi u no standartizasyon seyke una yev dar wazena pile bu zor dana der dore xo glani xo vejena wazena zaf glani xo vejo şevçlaji aglan ra yev bi as xode çünkü standartizasyon واته serra dest bi veşani xo ke ser redaktoriya şevçlay روشن لزگین بی دیاربکر دست به وشان خوکه و مدیر خوی مسئولدار زیست قزیلان بی روشن لزگین همارا یوند نیت و آرمانج مایو بنگین اویو که ادبیات و هنری کرمانچکی کردکی کرمانچکی دملکی ده پنجریه که نوی آکرین و کرمانچکی گامه که آور ببرن yani hedefi خو اونا ifade کنو من واته دو خویرا کر واته ده پریود وشانی استه حتی همارا یون حتی ویستن اروپا دو وشانی است طول کنده ویستن را حتی اورو yani حتی حوتایو حشی استانبول'da çapbanı وشانیانو شوچلادجی سینه یوچی استو حتی 10,000 یونده سیرا 10,008 سی بسر redaktöriya روشن لزگینی شیس همارجه وجای دما مایبندا اونا 4 سال مایبندا نکا به redaktöriya ser redaktöriya Mehmet Şah Aslani وشان خود devam کنو شوچلاجی هتی محتوا را ماننا واتی تنیا بلکه او فرقی خواستو واتا از خود همجی چی مواجه وشان گروه واتی و قراران گروه واتی اعلان کنه ایرا تبر اکمانی قراران وجی شوچلا و واته هتی تیدیرا زماننی و بینن هر دیجی متنان کلاسیکان و آچارنایشان و متنان مدرنان زاره خوده هویننو 10,006 دیجی یونا کووار وجی کووار اورو چند وندکاران akademi ra mavaji heti inan ra veji yev ihtiyaç bi çünkü akademiyan da idi zazaki sey ders ameyne wendiş la sebak makaleyani ilmiyan bu veşani kovare khoseru çinebi yani merdim tabi şenu raşo şevçla vate la khoseru yev kovar çinevi euro bne ihtiyacı dest bu veşani khoke euro diji از نکا وازنو چی ای ادیتوری همارا یون احمد قرقان ifade استو وجارا بوانی yani euro çerçeve euro çiya çerçeve kovara euroyu varani edebiyat zamannasi teori rakhne açarnayış hüneri de xabatani ercaiyan meydan ardışo
niyeti euroyji no bi yani yev vengane bi û no vengane bi kovara euroyî vaşkı pir bikere nika kovara vate şewçila û euro safî bi zazakî bi yani ser raheta peyni heme metnê zazakiye çend kovarê bînî jî est ki weşangeriya zazakî de mühim e la ne tenya zazakî mava jî hem tede zazakî hem jî kurmancî belkî soranî jî bibo nînan re ez wazen û çend kovaran ra behs bikerî ya yewin hêvî ya hêvî 1987 û 1992 de sey organa Enstitüya Kurdiya Parisî dest bi weşanî xwe kir hêvî seba zazayan çira mühîma çünkü tede tay metneke در حق زازایان ده وری آمین نوشته شی ادبیات کلاسیک را مواجه ادبیات کلاسیک را نقل متن نقل بیه yani nakovar de آمی و شانایش سبایی nakovar mühima mesela metn Peter Lerchi ki 1856 و 8 و شانیای تور veri nakovar de و شانیا dima mevlid Kırdi Ahmed Khasi u Reyna Mevlid-i Nebi Osman Efendi Babiş Reyna nakovar de latinize bi u weşanya ne kitabı Ahmed Khasi Osman Efendi Babiş veri çapbi bi elbet la be harfane arabi bi joka şarzafniyeş kani buvano be hevi şar ne metni şinasnay mesela ma seba Mevlid-i Kırdi vaji 1889 Diyarbakır'da çapıyor la belki sesar zaf kesicra haberdari bi yani hevi bir latinize kerdiş agahdari ker ziyede der hakkı seba ne kitabı yevna kovara bine reyna kurmancı zazaki piya weşan kerdu kovara çırajı 1995 Stockholm'da به مسئولداری کمالی نشتاق کردان سوئدی و شانیایا ناکوار دجی رینا نشته زازاکی و شانیای نینا را تبر 50 هیره حبی yani 53 hab kovar bini este nika az ne wazenu hemnan bivani tenya şmare bimojni kaşma vinene ne kovari pero tede hem kurmancı hem zazaki piyasta az kodu no yev çiyo yev nişane mühim ma verdi kurmancı zazaki tim piya weşan yani yev iddia unayin asta yani hani sakı kovari tim kurmancı ve jai u tede zazaki çinebi na iddia az kodu puça mesela pancasu hirek rojnameyi rojnameyan de kurmancı zazaki piya weşaniyayı ripelani ni rojnameyan de rojname ezvanı pardon kovaran de zazaki ji xore diyor. Tiyad yev problemo yani yev raştiya bine u izahati na mesela esta ki nuştoğ zazaki tay yani. Vakto ki nuştoğ tay bu tay nuşteyi vejeni. Bu tay nuşteyi bu vejeji gore kurmancı humaraşma tay bu nuşteyi şimacı gore inan tay beni. Ekışma waire nüşteyani xo ne veji vini benişni like merdim bala xo bido tayni yani ne kovaran da piya ne kovaran kurmancı zazaki piya ame weşaniyaş tabi ne ekimi tespit kerdi belki ninan ra zede sevbina kovariji esti ma bere rojname geriya kurdide cay kırmançki vaktimin çend mustahe rojnamegeriya Kurdî de cayê Kirmançkî destpek de miva 1906 tira dima yew demo weş ame belkî sera seza baş ne bila gorê veriye xwe hîna baş bî tada hîna tay bî û Tirkiyeyê rojnameyî êdî nuşteyê Kurdî mavajê Tirkî Kurdî yan jî kurmancı zazakî êdî rojname kovari ame weşaniyaş inan ra yewci roja newe ya roja newe name na rojname şmaj vinani zazakiya roja newe
1906 دده دست به وشانی خو که و تنیا یو هماره وشانیا دما حتی وقتک روزنامه و که تده تنیا زازاکی است چی نبی 1900 پاردون 10,000 استیاره دوام کردی 10,000 یواندست به هدکاری زوان کومی دیاربکر ده روزنامه نوپلی دست به وشانی خو که نوپل حشری پلان را آمین میدان و تاریخ زازایان ده لحچه زازاکی ده روزنامه یونی بی که سر را بن پیرو همه زازاکی بی روزنامه نوپلی ده مدیر و مسئولدار صدق زیلان ادیتور روشن لزگین و بلال زیلان بی حتی همارا پانجسنا خو هفته دیگه منگ ده دره یعنی 50 روزان ده یو ری 50 را یو را همارا 50 یوون را دماجی آشم ده یو ری وجه آشمانه وجه اینه و پیروپیا سه هماره نا روزنامه وشانیای 10,000 حوتست یعنی ده سو حوت روزنامه همارا سین را دما ایدی نیوت لابلی سبا که هم روزنامه یوون بی هم جی سر را بن پیرو زازاکی بی تاریخ نشتی زازاکی ده یو جاو به هم پا جری ورازیا از وازن روزنامه زازاکی یعنی آماجی هدف ای چیو به نشته ادیتوری ای روشن لزگین را بوانی بوندش بنشتش بقصه کردش ما کرمانشکی بکرین زوان سوک زوان چارشی زوان بازار زوان بازرگانی زوان پرورده زوان رسمی ادیتور آرمانجی نه روزنامه و نه نشاندانو وازنو زوان روزانه بکرو از خود روزنامه سباک زافانه چیان روزانیان را خورا نامه جی تای اجاره ینو نه که هر روز مجبور هر روز بوشانو یعنی هفته دیان آشم یو ریجی شنو بوشانو سباک سرابطان روزانیان را باز کنو زوان جی کنو روزانه سبای نوپل سبا زازیان جای کو تایبت دیو دما تایج به الهام نوپلی روزنامه زازاکی ده 1950 مایبن ده 1950 ده وشانیا روزنامه زازاکی مرکز روزنامه زازاکی چولک بی بینگول اوجا ده وشانیاینه ادیتورجی اوجا مندینه پیروپیا دویس هماری وشانیای روزنامه زازاکی هر چند فکی چولگی ده وشان بکروجی هر جاره خبری تدبی و رسانه همه منطقیان دما 1200 روزنامه ولات و روش دست به وشان خو که روزنامه ولات و روش سی علاوه روزنامه آزادیه ولاتی استانبول دست به وشان خو که نو روزنامه جی سی نوپلی سر رابن همه زازاکی بی یعنی سی روزنامه زازاکی حتی 10,000 تو یو هماریجی وشانیای نو روزنامه دیجی نشته فکری فولکلوریک و خبری بی و سکش ما وینن اینی روزنامه که حتی نکام بحث کرد پیرو وشانی هو قد نابی امسا چیکو باش بی 2024 امسا یونا روزنامه زازاکی دست به وشانی خو که زازاکی ورد چی از خود سی دوام نوپلی به ای واشتش و موتیواسیونی دست به وشانی خو که حتی نکا ده هماریجی وشانیای زازاکی ورد حشری پلو و این سی نوپلی تده متن فولکلوریکی خبر روزانه و سینان خیلی نشته استه روزنامه زازاکی ورد جی رینا مسئولدار صدق زیلان و سر ردکتوری جیجی محمد المز روحلات اقتلمی دیو ادیتوری جیجی محمد المز و سرو قاسم اغلی کنو همارا یونه ده زازاکی ورد ده ادیتوران هدف خوبنا ifade کرده موازنی و هردانی که زازاکی ورد بو چیمه نشتیان و خیلی نشتوان نویان برسنو
از ایجی علاوه بکره نوپل و روزنامه و زازاکی و همه روزنامه هم کتله وندوغان هرا کرد هم جی خیلی نشتوغی رسنای نوجی سبا آورشیایش زازاکی باش بی بکلمی از نان راجی بحث بکری خورا نه روزنامه که بحث کرد صافی زازاکی بی نه روزنامه بینه کشما ویننه کرمانجی و زازاکی و ترکی یعنی کرمانجی و زازاکی پیا وشانیایی لسبا که ای ورینه متیاد ریس کرده روزا نورا بحث کرد 1906 دو هیره ده وشانیو مغالط فاتو هتی دوغان قلش حسن آنلرا تنیا یو همار وشانیایا و سرنامه بند ترکچه کرچه گازete نشتهیو دمتن زازاکی استیتاده ماجرای سلیمانی گنجه و دیره خونا خجی آرمانچ روزنامه آرمانچ حتی همارا خویا 6 دوده سی کووار وشانیایا سویته دما İstanbul'da سی روزنامه وشانیایا نه دیجی نو روزنامه دیجی رپورتاجی فرهنگ آچارنایشی متن فولکلوری که زازاکی هستی دما 2004 سوشی است روزنامه باس نوچه دست به وشان خوکه نو روزنامه جی پروپیا 125 هماری و جای تیا دیجی کدا مطلوجانی زافا و تدا خیلی نشته جیای حتی بیجر مواجه جیای وشانیایی تیا دیجی رینا مجورد موت بی پانجا سوهیر کوواری بی تدا هم کرمانجی و هم زازاکی پیا وشانیا بی نه روزنامه جی نینان جی کرمانجی و زازاکی پیا وشانیایی رینا o hipoteze ma no xurt kano ke kurmancı u zazaki tim yev qadar o ortağı inan estu yani piya hareket kerdu piya tiyegeyrayı ne rozname kışma vinani ninan de hem kurmancı hem zazaki piya ca grotu qadiya tamam tiyacı çend kovar rozname bini este ne rozname u kovari زازاکیه لا هتی کردان را نیه وشانیایه و الفابه اینان بدرخانی نیه نیجه زازاکی واشت نینانج علاوه بکره متای وقت ماموسته گروت بباره ماموسته نه ایتامش بوی که زازاکی تو تنی ما کی زیده بسرچه را بلا ام کرمانج دو نسان تو جی هکی لما من گیدم سرچه را بلا tamam قدیا آمنجی قدیا گلک سپاس مالوا بس سپاسیا بدکن براستی ماموسته yani روشا کوارگریا زازاکی جمعه پیشکش کرد مالوی آبابه ناجی حوالا میازن هم مگو برزه وقت دیروکچه کی مچه کرد من به روزنامه کردستانی ماموسته به کوارا زار کرمانجی که ویسجی جبوی زازاکی اجا داوین حوالا می داوین او هم نونرا کردستان 24 Kürdistan TV'ye 24 vetine Kürdistan Nunera Kürdistan TV'ye o nivîskarê ji heman demê de Sevda Kaplan bi du pirtûkê xwe wek roman dîno nexwendiye yeka din jî navê wê Jin Aştiya Jiyanê ye bi vê navê du pirtûkê hevala me hene كلام كه تاني حقيقة درنگ ما يمكن دور ده يعني جبوم جي كيف خشي وجبوك ما مستعم قدر كش متعبت از قازم بشكل بحثا روجانه بكم يعني تجربة خب ورا بار بكم نزك 30 ساله كاري راغاندنا ده از كار بكم ل 20 ساله وي تاني ام بجم كرديه جبركو لباكري كردستاني درفت نبو زيده يعني وك ام بجن سازي ولزگين كردي لی براستی جی اسکارم اتشتا بجم راگاندنا کردی ام وک نفره که ملتی کردن لی ام وک تنی وک فرد کی نابینن وک شروانه کی ام بینن وک
peşmergeyek yani dibînin ber ku ji bo ku em bibin dengê gelê xwe divê ku em hewl bidin yani bi taybet jî ew em bêjin Kurdistanê ku hatiye perçekirin û di destê dewletên em bêjin desthilatdar yani ku Kurdistanê dagir kiriye dûr da meriv rojnameger bi karekî bi rastî zehmet e hem hûn rastê tundîtiyetên zordestiyetên zehmetiyetên her çi qas niha em bêjin ragandina Kurdî çi qas pêşket jî hin astengî li pêşiya we hene yek ji wan em bêjin dewletê ku hûn tê de dijîn ew ya duyem rexistinên ku em bêjin di nava wê herêmê de hene ya din jî civak bixwe ye yani car cara ew jî astengî li pêşiya me derdixînin lê ji aliyê pêşketina ragandina Kurdî em dikarin bêjin ku bi sedan bi hezaran êdî dezgeh û saziyên Kurdî hene yani ji me ji ve heta evro min hinek wisa zanyarî kom kir ji çar parçeyê Kurdistanê yani çi qas em bêjin sazî û dezgeh li başûra Kurdistanê bi zimanê Kurdî bi giştî weşanê xwe dikin yan jî em bêjin rojnameya xwe çap dikin kovarê xwe çap dikin ez ê wana jî bi we re parve bikim ji aliyê em bêjin teknolojiyê ve me got teknolojî gelekî pêşketiye li gorî demên berê niha em dikarin bêjin di saniyeyekê de jî ew bi yereke diqewime em bigihînin hemî cîhanê mamoste tiştekî got bi saya ragandinê zimanê Kurdî êdî pêşket ji bo bakur ev tişta mixabin ku ez dikarim bêjim ji ber ku belê ragandin zêde bû lê bes êdî em Kurdî napeyivin yani em insana peyda nakin ku peyvînekê bi zimanê Kurdî em bikin yani ev jî bûye pirsgirêkek ji bo ragandina Kurdî ji bo bakur bestenê ez bêjim me got teknolojî pêşketiye û em bêjin ku ji aliyê bawerî ji aliyê em bêjin ciyê netew û dengê Kurdî niha ragandina Kurdî li hemî cîhanê bûye ciyê bawerî ji bo rojhilata navê bi taybet jî wek numune em dikarin bêjin şerê Daişê de me ev tişta dît yani ji bo ku ew em bêjin qetliyama ku daha tek kirin hemî cîhan pê bihese rola medyayên Kurdî berbiçav bû ên herî ewlî gîhand dîsa çapemeniyên Kurdî bû heman demê de ji bo şerê aliyê Rojavayê Kurdistanê em bêjin aliyê Sûrî dîsa bi vê rengî dengê Kurda bi ragandina Kurdî gîşt cîhanê heta em dikarin bêjin êdî ew ajansên biyanî ên Ewropayê ên mezin wek em dikarin bêjin wek Reuters wek Associated Press wek New York Times evana êdî wek çavkanî ragandina Kurdî dikarin nîşan bidin yani dibin de dinistînin em bêjin çavkanî heger nûçeyekê ji bo yerekê xwestin ku bela bikin divinî de dinestînin işte Kurdistan TV yan jî işte em bêjin ku ANF an jî Kurdistan 24 yani êdî bûye ciyê bawerî bi taybet ji bo rojhilata navîn ev jî derfetekê zor zêde ye hejmara sazî û dezgehên Kurdî jî ez dixwazim bi we re parve bikim bi taybet em dikarin bêjin ji aliyê hejmar û hêz ve Herema Kurdistanê ji wê alî şans e yani ji ber ku em bêjin iktidar û hikûmet bi xwe Kurd e yani dewleta federe bi xwe Kurd e ji ber wê yekê jî astengî em bêjin ji aliyê dewletê ve nayê danîn li başûrê Kurdistanê televizyonên ku ser stalaytin yani li hemî cîhanê tên temaşekirin hejmara wan li hewlêrê hevde li dohokê sê Silêmanê 11 bi giştî jî 31 televizyonên ku weşanê xwe bi Kurdî dikin û li ser stalaytin 31 e bi lokalî jî gelekî heye dîsa li hewlêrê 27 li dohokê ne li Silêmanê 24 bi giştî 6 televizyon jî bi lokalî karê xwe dimeşînin
به توایی بگشتی نودو یک تلویزیون ام بیشن کو هیا وشانی خو بزمانی کردی دکن یعنی چه سورانی یعنی وشانی وان چه سورانی چه ام بیشن کو badini de bejin yani kurmancı. Gelek radyo jihana, radyo tezanin ko taybet per bandore. Bir taybeş ile roşlat em dikarim bejin, le roşlatê guhtarkirina radyoya zêdetir de ji bo Herêma Kurdistanê jî dîsa vê rengiyê li Hewlêrê heftê û yek radyo heye li Duhokê 27, li Silêmanê 68, bi giştî 166 radyo li Herêma Kurdistanê niha weşanê xwe dikin. Heman demî de gelek kovar heye, hejmara wan jî 726 e. Rojname 263 ne. Malperên web jî 130 ne. Yani ji aliyê ragandinê ve Başûrê Kurdistanê bi rastî ji bo sê perçeyên din jî em bêjin ku wek dibe pişkirî. Yani berên ha yani goya 30 sal divê karî deme. Berên ha teknolojî pêş neketibû. Me kasetên VHS em dibêjin yani teknolojiya wê demê. Ji bo ku em yani ew nûçeyê ku me çêkiriye em bigînin televizyonekê Kurdî me li vê derê suarê dormişekî dibûn heta ser sînor me ew kaset dibir ku bigiye ew em bêjin ku sazî û dezgehên Kurdî. Li Rojavayê Kurdistanê tenê wisa amûrên em bêjin 2021 de tenê heta nehatiye qeydkirin heye. Heman rengiye ez wisa bêjim ev zanyariyên ku yani agayên ku min wergirtiye ji rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê 104 sazî û dezgehên ragandinê hene. 85 wan li Herêma Cizîrê ne, li aliyê rêveberiya Xweser kanalên televizyonê 23 ne, Ajans 14 ne, Radyo 26'in, Rojname 6'in, Kovar jî 2 ne. Li hin em bêjin bajara li Dêra Zorê 4, li Firadê 5, li Reqqa 7, li Tebaxê jî 1 û her wekî dinin. Li wir jî bi rastî jî em dikarin bêjin ku sazî û dezgehên ragandina Kurdî zor zêde ne û ew jî em bêjin ku ew şerê ku li Sûriyê hêj berdewam dike yan jî em bêjin ew rewşa ku nihatî de ne bi taybet biryavan ragandinên Kurdî digiye cîhanê. Bi giştî hejmara rojnamegeran li Rojavayê Kurdistanê 1153 ne, ji wan 398 wan jinin. Ev jî bi rastî jî balkêş e yani em ê werin ser hinekî meseleya rojnameyên jin jî. Bi taybet li Rojavayê Kurdistanê em dikarin bêjin hejmar zêde û Bakurê Kurdistan jî heman rengiye. Li Roşlat hinekî cuda ye ji ber ku li Roşlatê yani ev agahiyên ku min girtiye ekîd nîne lê bez ez dîsa jî dixwazim bi we re parve bikim. 5 kanalên televizyonê hene weşanên xwe bi temamî Kurdî dikin. 4 jî hem bi Farsî hem jî bi Kurdî dikin hene. Gelek jî radyo dîsa heye hejmara wan neket berdestê min diyarê ku gelek heye ji ber ku me got li Rojhilata Kurdistanê zêdetir ragandina Kurdî bi saya radyoya dimeşe. Li Başûrê Kurdistanê jî em bêjin ku hejmara radyoya me gotibû gelekî zêde ye ji ber ku li vê derê dem berî ku televizyon vebin bi riya radyoya mesela di şerra da ji bo ku ew yani ew leşker yan jî em bêjin pêşmerge bihêz bin ji radyoya mesela propaganda dihate kirin yani ji stran hinek stranên Kurdî dihate gotin ku ew jî zêdetir xwe ew hîs bikin. Em werin Bakurê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê piçekî de jî cudayê ji perçeyên din. Li vê derê hêjî em bêjin ku astengî berdewam yani ji berê heta evro ev astengiya em bêjin dewletê hêjî berdewam dike. 2071 rojnameyên herêmî hene yani ji bo Bakurê Kurdistanê ez bêjim lê ji wan tenê yek
نها روزنامه مایکو به کردی و شانه خود که اوجی خوی بونه يعني هناك تلفزيون محلي هنا مثلا برنامج خو بكردي وتركي دكن هنا لي برينها يعني بديا ام بجم 15 ترمه يعني بشتي 15 ترمه بينجي ام بجن تلفزيون وسازي لزجين راغاندني هبون مخابن همي هاتن قرتن نها ايكول دروي باكور لي بغريداي باكور ام بيجن لا اوروبا هن تلفزيون هنا هن ام بيجن سازي ولزجين كردي هنكو وشان خودكن زازاكي شخازاتي هوالي ما قلت روزنامه نو وورد او هن وشان خو بردوام دكه از خوازم هناك شي بحثا TRT Kurdî mecbîr kir yani wek dewlet TRT Kurdî jî li Bakurê Kurdistanê di seweşanê xwe Kurdî dike hinek bernameyê wê em bêjin kurmancî û zazakî ye Zarok TV heye li Bakurê Kurdistanê ew hê jî weşanê xwe bi Kurdî dike em dikarin bêjin Ajansa Anadol yani ew jî devletê ye car cara nûçeyê xwe ew jî bi Kurdî ji bo em bêjin saziyê Kurdan ew jî hinek nûçeyê xwe parve dikin li Tirkiye medya Kurdî pirtir li ser medya civakî çalak e yani zêdetir malper hene زیادتر هم بیشتر کو مدیای جوکی یعنی ایدی هر کردک بوی روزنامه گرک یعنی تلفنی دکارن یعنی نوچه پارو بکن و اوجی ایدی روزنامه گرن یعنی بوی آوای هم دکارن وانج بنقلن گرکی لسر مدیای جوکی چالکه لترکیه لباکر کردستان لگوری 2024 جبر کاری خوین بیشتر کو روزنامه‌گری راگاندنه 28 روزنامه‌گر هاتنه دارزاندن 57 روزنامه‌گر جی نها هجی گرتینه ev روزی دیسا 3 روزنامه‌گرین کرد بیشتر کو هاتن بنچاف کردن yani ev em dikarin bêjin ku tim berdewam dike yani min destpêkê de jî got em wek ne tenê neferekê gelek Kurdin em xwe wek miguye wek şervanekê em dibînin ji bo ku ew rastiyê bigînin ji bo gel ji bo cîhanê pêşketina teknolojiyê bi rastî jî gelekî feyde gihand bi taybet jî em dikarin bêjin mesela niha ایدی ام لسر واتساپ ام زود کارن بگین نوچه کی یعنی زود ام کارن هر کسی هایدار بکن یعنی ایدی کومن مهنه ام نوا خدا وانا زود کارن پار بکن زود گینن جیه بو یری و جبوکو بلاوه بن لی هنک پرسکریک جی هنه یعنی عالی ekşi هیکو مگو بسم زمان کر یعنی بدو عالی ام کارم بجم پرسکریکا مدیای جواکی عفو راگاندنا کردی هیا یک زمانی جبر زمانی که standart tüneye de saziyade ام بجن هر سازی لگوری خو yani sinore dadine lugori xo peyva dadine idan hune ew peyvana bikar bînin sinore dadine yani hem ji alî zimanê Kurdî ve problem heye hem ji alî zimanê ku em bikartînin dur de jî problem heye divê ku ew jî bên êdî serrastkirin divê ku êdî yani ew jî ez bawerim ji perwerdehiyê derbas dibe yani pêwîst saziyekê perwerdehiyê ziman hebe û êdî rojnameger jî li gorî wî binivîsînin yan jî biaxivin ezbûna karkeran nîne yani ev jî dibe problem ji bo Bakur bi taybet kesê ku em bêjin Kurdî piçekî dizane dikare bibe rojnameger yani hinek em dibêjin kural hene yani ji bo ku hûn dikare bibin rojnameger yani ezbûnekî çandî hebe
يعني لسروان مجرد فيكو عزمونك وزانياريك وهبه نتني ام بيجن كو اشتهم كردي تزانن هند كارم ببن روزنامه گر يعني وقتا کو خندوانك يانجي تماشوانك تلفزيونك تماشا بك يجي روزنامه بخينت فيكو هن او كرالانچ بناره يعني الكوت چه بويه کی چه کریه چاو بويه يعني اف تواي هنا يعني ترك دبيجن 5 ان 1 ka yani ew kural divê ku di nivîsandinê de jî hebe di nûçeyê ku tên pêşkeşkirin divê ew jî hebe êdî divê ku em ji wê aliyê jî hinekî baldar bibin û bala xwe bidin heta zorê bidin ji bo rojnamegera ku ev tiştane bikin. Me got êdî daha cî baweriyê ye ragandina Kurdî yani ev tişta bi taybet di şera da me dî lê wekî de jî yani tiştê ku mesela ji serê min derbas bûye malbatekî ji Başûra Kurdistanê hatibû dixwazim ez vêya parve bikim malbatekî ji Başûra Kurdistanê hatibû heger were bîra we li Mêrsînê rastî êrişekê hatibûn. Yani ji bo ku em bejin hükümeta Herêma Kurdistanê tekilî ve hükümeta Türkiye deyne êdî bala xwe dide ragandina xwe yani ragandina Kurdî yani ji bo min taybet mesela ez karim bêjim wê demê waliyê Hewlêrê ji bo ku telefonê yani jî em bêjin tekilî ji bo waliyên Mêrsînê deyne ya ji bi da asta hükümetê de iktidarê de deyne min hişyar kirin gotin evê walî evê temaşa bike evê godar bike zanyariyê ku tûyê bidî li gorî wîya evê tekîlî di navbera du welata de deyne yani em jî dibe pirek yani ragandina Kurdî di vê derê tenê karekî ji bo işte nûçeya bigîne nake tekîliya devleta jî car cara dadîne yani bi taybet em karim bêjin tekîliyên işte Başûru Türkiye yani ji wê aliyê yan jî em bêjin Başûru Amerika yani ev jî heye êdî mesela em dibînin rojnamegerên Kurd li qesra Spî jî ciyê xwe digirin yani dikarin pirsê xwe ji Serokkomarê wî welatî bipirse ya ji serokê wî welatî bipirse lê ev tişt li Tirkiye muxabin nîne hîn em nehatin wê astî bi giştî ez karim rojane Dixwazim pêva girêdayî me tiştî ji bîr ve kir şehîdên rojnamegeriyê ji şîvageriyê bigire heta berê çi hûn karin me re parve bikin ez dixwazim wî jî hûn ew bikin ji ber ku hûn yani di tarîxa rojnamegeriya Kurdî yek ji girîngtirîn em bêjin tarîxa milletê Kurd a sed sala me ye gelek rojnameger divê riya de jiyana xwe hem ji destane hem ketine zindanê hem jî zor û zehmetî dîtine wekî te got mamoste peyamnêra Rûdawê şîfagerdî ku di operasyona Musulê de yani di operasyona Musulê dişopand di encama teqînekê de jiyana xwe ji desta ser karê xwe yani dema ku karê xwe dikir kameramanê Kurdistan TV eger bê bîra we li Kerkûkê hat şehîd kirin yani ji aliyê Daişê ve hate kuştin balkeşê ku herî zêde rojnamegerên girtî li Çîn û li Tirkiyeyê yani li dünyayê li Tirkiyeyê herî dawî yani li gorî 2024 min parve kir yani ji tu zêdetir niha hatine darzanî pêncî hebê wan pêncî heftê wan niha di girtikê hêdene lê di sala em bêjin 2020 de li cîhanê herî kêm 30 rojnamevan li ser erka xwe hatine kuştin li Sûrî û li wexta em li Iraqê dinerin herî zêde hejmar ê Kurda derdikevin yani rojnamegerên Kurdin di Sûdû heftê çar rojnameger 2020 de yani zanyarê ku hatiye komkirin li çar aliyê cîhanê hejmarekî rekor û rojnamegeran
zindanan de ye ku 15 qanuni de hate veşandın de Diyarbakır hatta yeki qanuni 2020 her ikim südür hafte û 4 rojnameger girtîne. Li gorî rapora salaneyê ku Resefer roja pênşemê eşkere kiriye di 11 mehên destpêkê yên sala borî hejmara rojnamegerên ku dema pişeya xwe dikirin 45 kes hatine kuştin. Sekreterê Giştî Kriston Delon ji bo AFP ev ragandiye dixwazim ez rêya jî bu ara parve bikim ew tiştên ji trajediya li Xezêr bigirin lê em kêmbûnekê berdewam dibînin yani ji 140 rojnamevanên di sala 2012 û 2013 de ji ber şerên li Sûriye û Iraqê hatine kuştin êdî dûrin yani hedi em bêjin heger şer nebe kuştina rojnameger jî kêm dibe ya ji ciyana xwe ê ku dest didin lê ji bo Tirkiye zêdetir em dikarin bêjin ji ber karê ragandinê rojnamevan gelekî digirtikê dene ev yek jî em xwe Mala wava dema me hat wextê ku pirsê we hebin em ê bigirin û hindik madema me ji ber ku di hujdada biqede keremkin pirsik hebe em dikarin bibersivînin û şikîja axaftvan dixwazin em wî jî bizanibin li gora wî bira ew bibin gelo pirs hene ku tu nebin jî kerem ke bide xuşka bele الزينة تنشر تسابيدة بيجم سباسيا وحمية كم ونجيب خير هاتنا باكري كردستاني ون بسعود درجمان ون دبن على كردستاني عزادي بحسدن وعني زمان وأمشي قاسك وزانن جديروك وحتى إيروك كألك زور وزحمتي بيشتيا في روجير وجلما جاريجي gelek mühime. Vekil Gomugotliye Kurdistan'a parça azad başvuru Kurdistan'e emdinavın ku çarşıya Sultan Haman ciğin ve Pırani bir zamanı bir tipi Arabi hatiyeni lisandın. Evgellik caranji Sırda Hacı Bavarım zanen parlament تراجيرة بارك بكرية وحتى يلوجي هيش أو برسكريت على سر نبيه من قال لك جار برسيد بيجن أبين مزنمة بيجن وقت ديني بزمانة قرآني وقت ديني برا وصالة ما قالوا براوسة وكيكو بيشنجي كيوان مرغزة كريم تخازن جيب برسن أبدوها روزنامه‌گری gelek mühime وكم حميد زانن جمعه ve kesime tüneyi and ya herkes kare de şarada de erişadı nüçene rast bine zaman le roznamehgeri meheben ve nüçe rast bine zaman asqat binakim azbçi bu daykamen radyoya elvane tüm godari dikir hem strane kurdi burada godari dikir hem cem şerek bareke ber asr bu em huşin sebine rumşti bu daykam radyoya elvane godari dikir hem medigo havar bravo kadri can bravi للشامي رحمت كريه افدريا راجهاندني ده دريا راديا أريفاني ده أفساكر يعني أنا بكي سالك شيء دو سالك ترى درباسكر مالباتر deniz aliba kadrican rahmet kiriye. Jiber ve roznamehgeri gelek mühime o zamanı Kurdi hebuname nasnamame em dixwazin ku divê warî de jî pêşengê wekî we bi qîmet binir ji bo rast bênivîsandin rast bê axaftin gelek divê ku em hê
geleki bajon ve doze ki Serdar Khan bu emhani leşkerin rasten leşkerin zmani Kurdine le Ahmet'e le Diyarbakır ve speci min musavaki mi biseker çok min vekim halaka abi ciraname dugot vi madde daha kahvaltı hazır ne kiriye Kurdi ev bu nevi evci mixabiniye ki espasya ve hamiyat kim zede direşne kim ve xeyratın serçavara Mala baba savil ser alfabe. زۆر سپاس لەسەر رادیۆ یێریڤان ڕاستی کتێبەک نووسیە پەخشی رادیۆ کوردی بە ڕووسی ئەز و پرۆفیسۆرێکی ڕووس نووسی بە ڕووسی چاپ کرد دوای ئەز وەرگێڕا سەر زمانی کوردی زاراوێمە لەوێش چاپ بێ لەوێ دکتۆر جەلیلە جەلیلی قسەی زۆر جوان دکا لە مقابلەک ئەو گوتیە کە کابرایەک لە گوند لە دەوروبەری دیاربەکر ئامەد ئەسپەکی وی هەبوو هەمووژی بەس یەک ئەسپی هەبوو هیچی نەبوو بەس یەک ئەسپی هەبوو هاتە شار ئەسپی خۆ فرۆشت رادیۆیەکی کڕی بەس بۆ ئەوەی گوێ لە ئێزگەی یێریڤان بگرێ ئەوە بەڕاستی زۆر زۆر مهمە ئەوە پیشان دەدا کە کورد تێنیە کورد حەز دەکا بزانێ کورد حەز دەکا بە زمانەی خۆ باسی خۆ بکاتن هەتا ئێستا بەریوی عەرەب بەزم باسێمە دەکرد تورک باسێمە دەکرد فارس و ئینگلیز بەس ئێستا بە زمانی خۆ باس زمان لە خۆ دەکەین ئەوە زۆر فەرقی گەلک زۆرە دواتر لە بۆ زمانی کوردی بەداخەوە بە دوو ئاراستە پێش دکەوی ینی ئەوەی مە سۆرانی و لەگەر کرمانجی بە دوو ئاراستە زۆر زاریش ئەم ئاگا من لە یەک نییە زیاتر پرسەکی سیاسیە ئەگەنا هەموو کوردەك ئامەد بە خۆی دەزانێ هەموو کوردەك ئەو پەڕی لە ئوسترالیا ئامەد بە خۆ دەزانێ لە مەخمور لەداگ بوو لە کەرکک لەداگ بووە مەهاباد بە خۆی دەزانێ قامشلۆ بە خۆی دەزانێ ئەم ینی ئەوە هەموو ئیمەیە بەس پرسێکی سیاسیە پرسێکی سیاسی گەلە مەزنیشە پرسێ کورد پرسێکی گەورەیە ئیدی تەحمولی خەباتی دەوێت دیارە ئەم هێشتا نەگەیشتینە ئەوەی بابرێن لوت کرد کە چ بکەین بەس ئیشی زۆریش کرایە ئێستا ڕاگەیاندن هەر شتێک لە ڕاگەیاندن لە ڕۆژنامە و ڕادیۆ ئەوانە پەخش ببی بە چەند فلتەرێک تێپەڕ دەبێ ئەو فلتەرە سنسور نییە ڕقابە نیە ئەو فلتەرە بە ئەوی شتەکە جوان بیتن بەس لە سۆشیال میدیای هیچ فلتەرێک نییە ئەوانەی سۆشیال میدیا ڕۆژنامە نووس نینە ئەمە ڕۆژنامە نووسین ئەوانەی لە تەلەڤیزیۆن ئیشەکەن ئەوانەی لە ڕۆژنامە ئیشەکەن ئەوانەی لە گۆڤارە ئیشەکەن ئەوانە ڕۆژنامە نووسن ئەوانی دی ڕۆژنامە نووس سۆسیال میدیایە بۆیە ئەوەی لە خەبات شتێکی درۆ ناخینەوە لە کوردستان 24 کوردستان تیڤی درۆ نییە تەشهیر نییە شتی جوان پێشکەشەکەن بەس لە کەناڵێکی یوتیوب ئەس دەبینم هەزار جوون دەدا ئیهانە دەکە شەڕ دەکات حەدا دەکا زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ پرسیارەکە ماڵەوە بابە ji bo Latînî û Erebî êdî tu tişkî dibêjî be siyasiye meseleke siyasî tamamen xelas kerem ke mamoste zêde tişkî nepirsin lê divê hinekî jî qala zimanê pevçûnê medya Kurdî dikin yani her zimanê bu hevdû biçûk dike û hevdû bi gelek tişta tûnebar dike û hiç tiştek nebû rast rojnamegerî gelekî giring e rojname kova gelek tiştê bu kulîtên însandîn giring e bes rolê warî ne baş e yani ew zimanê bu têp karanî yani hevdû sorkirin dijî hevdû ba min duwarda gerek hinekî tiştin bêg gotin xerabkariye xerabkariye bêtin mebesta te li ser medya sosyal medya yani na medya me dijî medya partiya yani Biracan parti ve çibe yani medya navi medya zamanı bu medya da tip karanî zamanki krete divê mero yani gelekî من ev prskrek got şu xazatin olmuştu mu goya bi du alî yani hem zmanê Kurdî hem zmanê ku em di çapemenî de bikartîn yani ew prskrek divê ku ew bêçareser yani na gelek carî medya eger medya gelekî ve bahs spas bu hema des eger medya tenî wek alave propaganda bê karanî
من تاني بروباغندا دجمناتي أو خراب يعني وبارناكم أو روجنامي جوا بحثواك التلفزيوني جوا بحثواك الدنيا إذا قصة دجمناتي قال لك توج لقال هذا ناب قوية لكن أو مخاطب تشتكي خرابة أمي تشاوت في شركة من أجل نظام بس مش بقى يعني براعي مزيد بس باست از خازم ما مستقل قال حسين حزني مكرياني وأخلاقي ويدمج خباش بيا أنا بدأ برا أو برسالك زور زوانا لايمش زور كس أوديكاتن ميديا كردي أولي بلاين بو ميديا بمعنى كلمة ميديا كردي بو يهمو كرد بو بس لبشتي أوي خباتي تقداري داس بيكرد حكومة مركزيش جريدة وراديو كردي منع كردن ميديا كردي بتايبتي إي باشر بو حزبي ميديا كردي حزبية كحزبية حزب فينانسي وتك بارد داتن أو ذا لخوشي كروش خوشة ميديا كردي باشا كروش جرجي هي بين يكتي وبارتي لبورمونا إدي جرجي هي أوش تك حزبية هلا أوانيا بس لكردستان ميديا حزبية للسويدش ميديا حزبية بس أواني سويد وهانية يعني كحزبيشة يعني هسناك حزبية بس لا برسة لا بردوا قتاركي بوتوني حزبي سوسيال ديمقراطي يعني مودرات يعني حزبك بس لكردستان زياد له أو حزبية أجر راستي ده تلفزيون نابي وهابي وك أو ستاندرد وك روجنامه كان نابي وهابن جوفارا كانش نابي وهابن بس علاجه ما تشكل أو بيوندي بهبوني ديمقراطية هي بيوندي بوقتها زور هي كان حتى حزب فينانس أو بك أزج أجر جريدة قدر بكم از بيجن دبي وا بنوسيت او ها سيستمك او ها بداخل زاري زور سباس بو فيا تشكينا بيجي از خازم اگر تشكيل بيجي من ما مستا دوسيا كي جبوي كوفارن وبهاري اماده كر لسر مديا جواكي كو تشخاص ضرار دجيجين نتوبوني براسيجي او دوسيا كي قالك دولمند اجوار بيشنياز دكم دوی مجارده معرف کاره چه بکه او ما مستجی نویسی ما چند کسا به هفته نویسی معرف کاره چه بکه یعنی مثلا امروزن سیخور دولتی بناوی اوید کهونه که وان برا هفته دن لو ترول بيجم زمان انجليزي جبوي ملاتي برا بدو بدن تشتغل ناف هفته خنو او دكن جبوي اف دوسيا كي باش بو يعني از جوارا بيشنياز دكم خواندنا يعني كورسك جهاز باورم بيوستا يعني وكي يعني كورسك ميديا يعني نتني ميديا جواكي يعني جبو مثلا كاري تلفزيون دكم يعني التلفزيون ده مثلا خواندنا نوچه که هم بیشن ورسا خارجی به جدایه یعنی دیکسیون هم بیشن یعنی مثلا اوج پیوسته وقت ما مستقل زمان یعنی کورسک پیوسته دوی کو جبو راجمه گرم بله وکی دی اگر پرستنه من داوی هات دمامه جی تجیبو اکرم که بريش أن السربيا بله بله و پیشنیاز نقطه جوکرار جوت کا کدا لازم بله او جی به دست سیاسی مارسه بله حتی سیاسی ما فيها بردوا بكن صور بكن ما مستقر حتى ما صور بكن وقد السوشيال ميديا جراسنا ما جراسنا بله يارجي برنسيب وقرار وقانون السوري شيء بلي एक बुखासे आज टेलीफोना पर करे और प्रिंसिपल देश ने bir का जीपीयू फेमली का छावा लेकिन सलामा दर्द में जी सियासी आती सियासी का कबूल ना पर रहा तो कर पेश حكس بيه هر شيء سازيه كي دو حبابين شش حبيستا للسويد حق اوتيل اوام حق ناني واجب ما شاش تحكيكا بترك تكفر بعض كيف تشتغل بقرقاي يقولوا يبين بالدادجه حساب يبرسه ليه ناي مثلا جورد سياسي مارس بله مالا بابا سپاس خوش مالی آوا جوه تبارم سپاس کنون بشتر بون نهال بر اوام بدایو بون مالا بابا شبوش دولتك لازم ما مستقل شبوش دولتك لازم